Neke atu I te toru tau a Mariana Hond no Taranaki e noho ana ki roto o Rānana. He ētita a ia ki AP Television, te umanga nunui o te ao mo te kawe kōrero. I tēnei wā, kua tukuna ia e taua umanga ki Doha, ki te mahi mā te hongere pauaka whakata Al Jazeera. Nō reira ahakoa hea te kaupapa I te ao, kāre e kore kua otike I a Mariana Hond taua kaupapa te rangahau me te pūrongo. He tino ngangara tēnei kua whaiwhai mai a tātou. Engari, ko te mea ke, ko te iwi, kua kahapāngia e tēnei mate, ko te iwi kai raro I honei, kāre tino nui te pūtea I whiwhi nei rātou. Ko tātou tonu te Māori, te rōpū kua kaha pāngia e tēnei mea te whakaheke ngōhanga. E hia ke ngā mano tāngata, kua ngaro I a rātou te mahi, ngā me e mahi ana ki ngā pēke, tainua atu ki ngā kaimahi o ngā umanga katoa. The traditional end of the year opening of the government's books yesterday revealed the economy to be in slightly better shape than expected. Are we out of the woods? We can see the light at the end of the tunnel, I think. Look, the economy, we've had 1 quarter of 0.1% growth. Kaua e pōhehe o kua mutu tēnei āhuatanga e kāo. Kei te kimi ngā kāwanatanga katoa o ngā whenua katoa I te pūtea. What would they think of us? Gordon Brown is hanging on for now. The question is whether he'll still be the Labour Party leader for the next general election due late next year. Ahakoa ko Tony Blair, ko Gordon Brown, ahakoa ko wai atu, he wā pai tēnei mo te huri ki kaupapa ke, ki rōpū ke. Ki au nei, he pai te mahi a te Gordon Brown nei. He nui ngā kōrero whakaiti whakahea iaia. Ko te āhua nei, ka hinga rātou. Tino aroha te iwi nei ki tō rātou ariki ki a Queenie Rea Hapiti. Kāre kore, kei te heke whakararo ngā nama. Mo te tautoko, kei te heke whakararo. Engari kei te tautoko tonu. E yo e rangi tāpā mai tā tātou tama, hei kingi. Hei kingi. Maumahara tonu tātou ki te pukinga ke o Kingi Tūheitia. Me he wawa tērā te whaiwhai ngā tapu wai o tētahi kua kaha arohatia e te iwi. Nō reira no te raru o te Charles rā, I runga no I te āhua wānama hīmua. Ko te mea nui, ke maumahara tātou, tino aroha te iwi nei ki a Lady Di. He nui ngā taonga ka whāia, ka hiahiatia, e te iwi Māori e tai mai ana ki tēnei whenua. Ko te haere ki wiwi, ki wāwā, ki ngā whenua o Uropi. Engari I tū atu I tērā, ki au nei, ko te whakawhānui te titiro, ko te kitenga ake I ngā āhuatanga hou, tauhou me ki o iwi ke. O Ngāti Rānana, Nō reira he pai kia hara mai ki konei whakawātei ia koe mo te ehia ke ngā tau, tahi tau, rua tau, whai I te mahi e pai ana ki a koe, haere ki ngā whenua o te wāhi nei, whai wāhi ki ngā mahi o Ngāti Rānana, kia ora ai te wairua Māori, kātahi ka hoki ki te kai.